Watla ka perthai hakini ki arsnem duna kadon hapadeng ke jingya kun persya ya ka klam COVID-19 ka balakta ya baro ki kam ki jam jung ki brio hakani ka ri India bat hakani ka jalla jongiru kani ka klam kala pendeko ya baro ki kam ki jam kentup ru ya ki jingya la kai kilan met. Hendrai wat hapadeng jung ka klam penban hakitu ki badan ka thong bat ka jing ang nut ban kiu hakaliang ka jingya la kai kilan met kimsim la song than hakaba kilapin melin ya kamet jongki bakan kilan bat pentebet elade halaki jongki cak jingele ka ki baki donsap bat smutanat ban penlet jingmut kene ka khupor ka dei shapang ki katto ka ni ki rang bat ki theyele ka kilan met ki bamenta kilapin kre ban le yashim benta shakarun san yakop ka bahe jongkari India kene ka dei ka jaka kilan met jong shinrang bat ki kenthai ban sandor ka met ka phat jongki Kam tam kishin rang ki bapen he doksa kabelatip kum ke Excel Muscle Gym, Bodybuilding and Fitness Gym. Kabaran hawa pom dengiam halat mkhra shalong. Hakane ke gym na do ki kendia tayo balale. Kendai ngot kinong hele akai raanar na keleng gejela ki kilan met ban penjanai la dia. Haswa ban ishim bentas kerensan yakop kaban salong sabar gejela Meghalaya. Kadkum ka jing select jengi yakini ki player kalong ka ba kirki adu kata-kata akabang nyimchom pai perkhat ba ki mengingin yo ban select ki kena namar ba ngila kulat namar ba kum ka jingwan jongani ka klam kala pendu bensim yaki kena ban yo ban lek lek ka sabar henry de na ka jing don jing wi ni ki player ibala yo ya ka khubor ba kandon kata ba ki extend hanu benai ba kandon kata ka competition ha goa ti markum tahi naka jing ai khubor jing i tingi ru kum ka asun ngila kentu ngila jet ya katu kan ingot ki khna ki ba lej ban present ya ka state ti naka daw jing i gi sayo ban select ya ki khna bakin lej ya khun chakti ka powerlifting sapok goa Kini kirang bat kithai kilan met haga bapen head oksa bat ban sandur ya gejing wandor ka met ka phat jongki kini ke belas syajet ban mi kemat ke jela Meghalaya haga rensan yakop ke belatip kum ka National Bench Press Championship Arhajar Arpuwei Arhajar Arpuar kaban long nado ka khatnreu tarek hado ka Arpuar tarek menta unai wiang Arhajar Arpuwei haga jela Goa kaban penlong da ka Powerlifting India bat kaban pediat ke jing yakop da ka Goa Super Bodies Powerlifting Association ka kerteng jong ka event ngabon nong kalong ketika powerlifting but kenika powerlifting kadon lightly ki exercise ka bench ka squat ba ka deadlift henry hakani ka kanti ki kena ki yo ban select tang ya kowe
kila ban nilai kai tang ya ke bench press te kan ya ke bench press kadai ke ba ki boro hi ki shustunat hi ban nilai kai bat kadai ke weiru kala ke ba ice bor bat ka pan ice strength ya ki khna bat ki buan ki ri ki ban le banwan ya khun ha ka tu si bat hamtam nisu tunat ba naka Meghalaya kidan ki balai present ya kani ka powerlifting ki kendai ngot ki ban mi khmat ke jela Meghalaya ha kan kerensan ke ban long hagowa ki kenthop ya uba keteng Jonathan Nyuta nyeliat naga master swan saupo du sau kendai snem kerta Keteng Jordan Giovanni Nyuta simbenta ke 66 below kategori ya ke powerlifting. Keteng jonga kadai Angel Mary Meliam Omlong ke kategori kebangan ni simbenta kalong Sanpo R kilo. Kerteng juga ada Hilarious Barbecue ngailek kai haga 66 open category. Kerteng juga ada Everson, thank you. Ada present yang dengan national bench press belong Goa nak masters kategori 80 below. Kerteng jonga kadai tingsan kupar Karmolang ke benta mengenai simhakan ke national bench press kadai 66 open kategori. Te kendiat ke jumpen kre jengi barok sipong mat benta ke national bench press competition ke benselong apo Goa ha kadai ke baning kongdo kadai ngin sapoi banca jet ha kini ke benta kadai ha ke district level ke balalong apo umsning men hau benai march jong mentau snem ta hadian bingla yakun apa ke district level na peding jungi pula job ila syajid haka Meghalaya Powerlifting and Fitness Association but hak ni kijing pen krek jungi babon hingi de lalaki jong gym de ka kijing pen krek jungi nang yo kensan tang peding ar benai lai benai namar masin yo jing tip nang thiban la ra hau benai do bomba de kumtahi ka association ka pentip no masin decide bingi nyale hingi pen krek lalaki jong ki gym kan bat ki laingot ki ba klam poi chkene ke jaka kilan met akene kesngi balit ring dor upisian bakentop yo ba Anastasius rendong sngi ba Donald Rembai bat ikong dapi sajanai nong siet kumba kalong menta kini ki kendai ngot ki balik shim benta syakene ki jingi ko bhagowa hakalama jong ka Meghalaya Powerlifting Fitness Association kila pen kre bahai la dia banyo e jing job bat banwan rana me jela Meghalaya Henry hado menta kempat yo ka jingkershan ke sorkar ha ka bede bag jinglut jingsep ha ka bagi ni rang bagi thai lekai lese ken hab ban penlut hinalade kani kani ka ba santa wat jumi shawa chakanai nama jan khat ba filmla shustan kani ni ka safety this is the safety namta ka squad kani ba safety kat hadu mentahi kumbangila juya kren nakapor ba ka fund joka association kalong ka baduna ba henry ngiyo men siam dan nakajing ong jong kini ki participants ki bo ong hi wala da ngim yo ka jing kalat jing kersan ru daladi hi ngila ban spend ngila ban pelut tingiru ngi ai men siam ki hawaj nakaliang ka federation nakaliang ka association ngim dan e ngi issue ai ka jersey ki kenang ba katu ka jersey ru ila mention hangtu ba Kidai napok Meghalaya. Tingi kirman banang ni sakmat. Naka jing lej yakun joki nga nget bakinwan ra yu so jang jing jom. But nga kirman ru baka government nakapor kan yarap khamtam yakini ki khna kiba dan mensiam shisha ban yakun nani ban wan ra nam ya ka jela jungi.
ka expectation jengi barok hi ba ngashidib ngashidom boro ba ka jela Meghalaya jengi kam donasyu ak bobon kilian la ha kaput ka tem garoi ga siau ka sports in kam sam pun mala pau legi ik bangi duna mengi ak jela jengi duna inong yalam bat duna jengi mesin bat ka bakham duna shushu bangai iru ka legi jengi ne hak no kan ko jengi ka e bobon sin ngi shi ku TV bali na sarkar ke di bali ina dei yingit scam part ba nyimdei ban community dan tangi ko sarkar swa ngi di isha da musim sang bene nya chmat hakno kono kam kam sport but andala pai kata ko por bangla ya ting la bani kelinti nya chmat ko sarkar bersya ni hak kelai ke jumun khan but ka jing community jungi hi warai por ba khndiat ni la yo ala banya persang banya practice su nam ta ka competition but ni kemen baro in yawana medals but kata di ko thong ngin saya pet ke banja ke kampung san ke jingya shimenta jungi wan khamat ke jela shakwa ada ni syajit ngi ke asian kala pudet kiba job first second third nanti ke competition syajit ban represent ya India Hong ni community ke ba di bermara kana program ke jela wan ni khamat lu ya dari India dei tang kiwe jela ha dari north east ka Thai north east jungi Manipur Mizoram Nagaland Lapau jelo Olympic bari ke jela jungi hamsa san pos nem ngin yat menta bat ngi dei bondon ka thong bang yat chma wara nam bangin mi no kirang mo thei ko sai tang ha kan ikjat jingil akai kilan met ibana kalian ke sarkar jela kadang duna bha ka jingerap hendrai dang don bon ki wei di jingil akai ki bagi rang bagi thayel akai ha bagi syajet ban mi kmat ke jela ne wat di ri India hendrai ke jinut jingsep jio jingerap na ke sarkar Nagaliang opisian ujup hai kmat betchaki ban ai mensiam bat ban penpau perthai ke jing jongki bakin kieu ha ke jingel akai ke baki dan sap yagne ke kenhon ru opisian ukit bok ket ruyang bagi nongel akai ke la ban poi syakathong bat ban wan ra nam ke jela bat bakin yolat ru bane shim benta sashi wei pat gerensan yakop shabar keri India te ke baning kongdo ngidia sengongo hadu kata ta kalat pathai khbor ha ke jela ka ba larim bat ka bla bananam ha bijing syakri pajba ka PCN pengor cable news ka wan ban ai museum yangi ban selai ban chimenta syaka national bench press competition ka ban salong agwa kadai kani ka bang idan kam tam ka chingai museum khublei shibun adu museum ya ka PCN bat kerpang ro iba Ruben ibadei itra jong ka Excel muscle gym bat ke yang kesem kiba di gibrig baju ai museum barabor ya ki kena sama ki haparit apa tak jeng kai